गसाइगावनि बे हाब्रुबिल कमिउनिटी हलावहाय जा जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानो थाखाय बे जथुमाखौ लिंनाय जादोंमोन आरो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंनि हान्जानि आफादगिरि हिसाबै बेवहाय गोबां गुबुन गुबुन हारि रावारि आरो धोरोमारि रायजो राजाफ्रा फैदों। दिनै बेवहाय हाबफैदोंबो जोंनि पार्टियावहाय लोगोसे जितु डिस्ट्रिक्ट कमिटि बेखौबो मोजाङै दाफुंनाय जाबाय। आं आसा खालामो बिथांमोननि गेजेरजों जोङो बे जिल्लायावहाय आरो रायजो राजानि खाथियाव बांसिनै थांनो हागोन। बेयावहाय कंग्रेसाव थानाय मानसि दङ, कंग्रेसनिफ्रायबो फैदों आरो इउपिपिएलनि खामानि मावनायबो फैदों, लोगोसे तृणमूल कंग्रेसनिफ्राय फैदों आरो गुबुन गुबुन बेबादि संगठनफ्राव ओरैनो मावनाय गावबागाव समाजारि संगठनफ्राव मावनाय सुबुंफ्राबो दिनै बेवहाय हाबफैदों। जों बेखौ बुंबोगासिनो जे जोंनि बे हालामा जाबाय बर'फोरनि गोबाव समनि गुबुन गुबुन गौथुम आरो गुबुन गुबुन हान्जाफोरनि नांसोमनाय बावसोमनायनि फिथाइ हिसाबै जों दिनै बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर मोनफैबाय। आरो बयनिख्रुइ गिदिर बाथ्राया जाबाय जे जदिव बर'फ्रा हाजोआरि ओनसोलाव थाग्रा ट्राइबेल नङा, थेवब्लाबो 6 शेड्युलखौ हायेनाव थानाय ट्राइबेलफोरनो होआब्लाबो दिनै संबिजितखौनो आमेन्डमेन्ट खालामनानै बर'फोरनि गुबुन गुबुन समाव गोख्रोङै सोमावसारबाय थानायाव खर' गंग्लायनानै भारत सरकारा बे जितु हिल्स ट्राइबनि थाखाय होनायनि लिरनानै थानाय संबिधानाव दोनजानाय जितु 6 शेड्युल बेखौनो सोलाय सोल' खालामलायनानै आमेन्डमेन्ट खालामलायनानै बर'फोरनो गिबि खेबनि थाखाय हायेनाव थानाय ट्राइबेलफोरनो होदोंमोन। आरो बिनि जितु गोहो, जितु क्षमता, जितु केरेक्टारिस्टिक बेयो जोबोद गोजौ। बेखौ माखासेया इभेन मिनि स्टेट होनो, सोरबा सोरबाया मिनि कान्ट्रि होननानैबो बुङो। बिनि जितु पावार एन्ड फांसन्स जिखिनि मावना लानो हानायनि बेबस्था आरो बे जाबाय गावखौ खुंनो हानायनि मोन्थाय, गाव खुंथाय बेबस्था, सेल्फ रुल एबा सेल्फ गभर्नेन्सनि मोनसे सिस्टेम। बेवहाय दिनै आन्दलनकारिफ्रा बा जाय हारिनो होदों बे हारिया गावनि बे होखानाय हानि सिङाव माबायदिहाय थागोन, माबायदि जौगानाय खामानि मावगोन, माबे बिफानाव माबायदि खामानि मावगोन बेखौ गावनो थांखि लानानै मावनो मोनो। बेनो जाबाय 6 शेड्युलनि केरेक्टारिस्टिक। खिन्थु जों दिनै सिगाङाव जोङो नुबोदोंमोन एसे थिगैनो सोलिनाय, खिन्थु दा जों नुबाय स्पेसियेलि माने बिटिआर एकर्डनि उनाव बेनि केरेक्टारिस्टिकखौ लासै 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 गैया खालामनो नाजादों आरो बेखौ जोंनि सासनाव थानाय मानसिफ्रा हमथानानै लाखिनो हानायाव फेलें जादों। बेनिखायनो दिनै होखानाय बिफान थांफिनदों। दिनै जोंहा संबिजिताव लिरनाय दंथारो बिटिसियावहाय चिफ, डेपुटि चिफ आरो स्पिकार, डेपुटि स्पिकारा केबिनेट मर्यादा मोननांगौ आरो इएमफ्रा स्टेट मिनिस्टार्सनि मर्यादा मोननांगौ आरो एमसिएलएफ्रा एमएलएनि मर्यादा मोननांगौ। बियो लिरनानै थाखानाय बिटिसिनि जि दफा बियो कनस्टिटिउसनाव थाखानाय। थेवब्लाबो दिनै बिटिआरआथ' ओरैनो नामावसो फैदों, नेमासो बे जादों, नेम एन्ड स्टाइल। खिन्थु सासनाथ' गभर्नमेन्टआथ' बिटिसियानो दङ। बे थाखानायखौबो जों दिनै बाहायनो हायासै मानि थाखाय? बेफोरखौ जोङो गसंथानानै जोंहा जि लिरनानै दोनखानाय दङ, खारन चिफ मिनिस्टाराबो बुंखादों सोरखारा बिटिसियानो, संबिजितावबो बिटिसि हिसाबैनो बियो मोनसे दफा हिसाबै सोनानै दोनजानाय दङ। थ' बियो माब्रै कार्टेल जाखो? दिनै डिसि एसपिआ माब्रै जोंनि बिगोमा जानो हाखो? दिनै जोंनि माखासे बिफानफ्रा बोरै थांफिननो गोनां जाखो बा लांफिनजानो गोनां जाखो? दिनै 6 शेड्युलनि केरेक्टारिस्टिकखौ दाननानैहाय बा नेवसिनानै कन्टिगुवास एरिया नङालासिनो दिनै गुबुनाव जायगा बारायदों। जों लुबैयो बर' गामिफ्रा इनक्लुड जाथों, हाबथों। जों बेखौ अरायबो लुबैयो, जेसेबां जायगा बारायो मोजां, खिन्थु केरेक्टारिस्टिकखौ लाखिनो नांगोन। आरो जुदि दिनै लासै लासै जुदि सेटेलाइट काउन्सिल बादि जालांनो हमोब्ला आरो बेखौ नाजाखागोन, खारन जथेस्थ' पावारफुल 6 शेड्युला। बेवहाय मानो जोंखौ मोनजानो लुबैनो? एसेबां पावारखौ मोनजानायखौथ' लुबैनाय नङा। सानफ्रोमबो बेबादिनो नोजोर होखाबाय थायो, बेवहाय बेखौ कार्टेल खालामनो नाजाबाय थादों। खिन्थु जोंनि खुंथायाव थानायफ्रा बेफोरखौ
माने गावनि गोहोजों स्टेन्ड होनानै जोंनि जि थाखानाय बेफोरखौ हमथानो हानांगौमोन दा हमथानो हानायाबो प्रब्लेम जादों खारन माइनरिटि गभर्नमेन्ट जादों दिनै गुबुन हान्जानि सोद्रोमाफ्रा बारा जाबाय जोंना खम जाबाय जायनि थाखाय दिनै गोसोबादि दाबि खालामनो हाया गोसोबादि बिख'नो हाया गोसोबादि मावनो हाया बेवहाय जों सानदों जे जोंनि इयुन जोलैनो जोंनि जि थाखानाय गोहोफोर बेखौ गाबथानानै जोङो होलाङाब्ला दोनलाङाब्ला अब्ला जों दायनिगिरि जागोन बेवहाय जोङो मोनसे गिदिर बिबान लानो थाखायसो जों बेखौ आवगायदों लोगोसे जि सान्थि जाय सान्थिखौ खालि खुगाजोंल' आं लाबोदों जों लाबोदों जोंनि सोरखारा लाबोदों बिदि होनबाय थादों बेखौ थारैनो जोंनि रायजो राजाफ्रा फिल खालामदोंना खालामाखै दिनै जायफ्रा बर'नि गोलाव संग्रामाव दुखु खस्थ' सहायनांबाय जायफ्रा बावसोमबाय मावसोमबाय नागारसारबाय जायफ्रा दिनैबो गोथां मुंख्लं हिसाबै जेलाव दङ जायफ्रा बे गोलाव संग्रामावहाय जिनाहारि जाबाय जायफ्रा मुंख्लं जाबाय जायफ्रा आथिं आखाइ बुख्रुब जाबाय जायफ्रा पुलिस आर्मिजों इनाय अनागारै खस्थ' खुफुं होजाबाय बिसोर गासैखौबो मान होनानै थारैनो गुबै सान्थिखौ लाबोनायनि थाखाय जों बिबान लादों खारन बे दिनै जोङो सिंहाय मानसिफ्रा जि असान्थि मोननाय बाथ्राखौ बुंदों बे जुदि गोबाव थाङोब्ला हयथ' खै बोसोरसोनि उनाव आरो माबा मोनसे जाफिननो हागौ बर'नि गेजेराव जों बेखौहाय होननानै बुंनो हाया बेनिखायनो जों बेफोरखौ लुबैया जाहाथे अराय समनि थाखाय जोंनि गेजेराव जि हा मोन्दों जि जायगा मोन्दों बेखौ गाबथानानै बे बिथावनो सोनारनानै जोंनि हांमा हांसानि आलादा रायजोखौबो जाहाथे मोनसे समाव मोनहैनो हायो बेखौनो जोङो जोंनि APBनि नोजोरावहाय जोङो जेब्लाबो लाखिनानै आवगायदों बेलाय बोरै सोरनिबा भिक्टिम जानो हानो बेखौ जायफ्रा बुंदों बिसोरनियावसो सोंनांगोन मानो बुंदों बिसोरहा मा साननानै बुंदों हाग्रामानि पार्टिया BPF दिनै आं बेयाव फैगोनखाय आं बे पार्टिखौ नागारनानै फैनानैसो आं बे पार्टियाव फैदों बे रावनिबो भिक्टिम नङा सोरबा दाना होनायबो नङा जोंनि साननाया जोंनिखा आरो जोंनि নহয় মই ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট আছিলো টিল নাও আই এম এ ইনডাইরেক্টলি এডভাইস কৰি আই এম টিল নাও ইনডাইৰেক্টলি এডভাইজাৰ তেওঁলোকক এডভাইস কৰি থাকিব লাগিব কিন্তু বলিষ্ঠ নেতা হৈ মই 70 বছৰলৈকে 50 বছৰলৈকে ছাত্ৰ সংগঠন কৰিম নেকি মোৰতো ৰাজনীতি কৰাৰ অধিকাৰ আছে না আৰু আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া ABMC কৰিব হয় নহয় ABMC তোমাৰ বয়স নাই নহয় গতিকে লক্ষ্য এটাই যে BTCত সৰ্বাংগীন উন্নয়ন হ'ব লাগে সকলোৰে শান্তিত থাকিব লাগে আমি বড়ো আদিবাসী নেপালী মুছলিম চাওতাল আমি সকলোৱে মিলি BTCৰ সৰ্বাংগীন কামনা কৰিছো আৰু সেই সৰ্বাংগীন চিন্তাধাৰাৰে APBত আহিছো কাৰণ APBত NDFB ভাইসকলৰ যি চেক্ৰিফাইচ এই চেক্ৰিফাইচক আমি সন্মান জনাব লাগিব তেওঁলোকে যে আজি ম্যানমাৰ বা ভূটানত বা অন্যান্য দেশত যে থাকি পেলাই ইমান কষ্ট কৰিছিলে তেওঁলোকে যে আজি শান্তিৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকৰ এই চেক্ৰিফাইচৰ কাৰণে যে আমি আজি শান্তিত থাকিব পাৰিছো বিটিআৰত আজি আমি চৰাইবিলত যাব পাৰো আজি আমি উত্তৰ অঞ্চলত যাব পাৰো ভৈৰৱকুণ্ডত যাব পাৰো যি এলেকাবিলাকত আমি এটা সময়ত শংকা পাইছিলো মনত এটা হেৰি আছিল অনিয়া মনোভাৱ আছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ চেক্ৰিফাইচৰ কাৰণে কিন্তু আজি আমি BTCত অন্তত প্ৰত্যেকটো সম্প্ৰদায়ে সম অধিকাৰ সম বিকাশ নাপালেও কিন্তু শান্তিত ধুনীয়াকে আছো আৰু এয়া হল ক্ৰেডিট কোনোবাই ল'ব বিচাৰে ৰাজনৈতিকভাৱে কিন্তু NDFB ভাইসকলৰ ক্ৰেডিটেটো তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ নকৰিলেও তেওঁলোকে শান্তিৰ চুক্তি কৰিছে আৰু এই শান্তি চুক্তিৰ কাৰণে কিন্তু আজি আমি তেওঁলোকৰ লগত উঠা বহা কৰি ভাই হিচাপে চলা ফিৰা কৰিছো আৰু সেই আশাৰে সেই চিন্তাধাৰাৰে APBত আহিছো যে APBত থাকি এটা নতুন ৰণকৌশল বনাই নতুন ডিজাইনেৰে বিটিআৰত উন্নয়ন যদি APBৰ নেতৃত্বই কৰে তাত আমি সকলোৱে উপকৃত হ'ম মোৰ ব্যক্তিগত কোনো স্বাৰ্থ নাই ইয়াতে আচ্ছা এই সন্দৰ্ভত এটা ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট আৰু এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আদি কৰি ৰাজ্যিক চৰকাৰ মানে চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে হেণ্ডেলিং কৰিছে তাৰ উপৰি আমি বিচাৰো যদি সকলোৱে XBLT বিলাকৰ যদি কেছ মুক্ত হৈছে জেলৰ পৰা ওলাই আহিছে NDFBৰ ভাইসকলৰ বিশেষকৈ আমাৰ ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া ওলাই আহিব লাগে আমাৰ মাজত থাকিব লাগে তেখেতটো আৰু বিদেশী নহয় তেখেত চাইনাৰ নহয় তেওঁলোকে আমাৰ BTCৰে বাসিন্দা গতিকে তেওঁক মুকলি আকাশত আমি দেখিব বিচাৰো আমি যেনেকৈ আজি NDFB ভাইসকলৰ লগত উঠা বহা কৰিছো তেওঁ যাতে আমাৰ লগত উঠা বহা কৰিব পাৰে সকলোৰ লগত মিলিজুলি চলিব পাৰে সেই আশাৰে দলটোক বিশেষকৈ আমি আগুৱাই নিব লাগিব কংগ্ৰেছত বহু আশা আকাংক্ষা লৈ গৈছিলো কংগ্ৰেছ কোকৰাঝাৰত যিটো দেখা গ'ল আৰু 30 বছৰতো কংগ্ৰেছ নাহিব বিশেষ কৰি BTC এলেকাত কাৰণ মানে APCCৰ পৰাই কিছুমান ভুল নিৰ্দেশনা কিছুমান ভুল তেওঁলোকে ডিচিশ্যন লৈ পেলাই কংগ্ৰেছ কেইটামান বেপাৰীৰ হাতত এৰি দিছে BTCত বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰত মই মানে প্ৰত্যক্ষ কৰিছো যাৰ কাৰণে অযোগ্য ব্যক্তিসকলৰ পিছত মানে থাকি কোকৰাঝাৰ বা নিজৰ ভৱিষ্যতো বেয়া হ'ব কোকৰাঝাৰৰ ৰাইজৰ ভৱিষ্যত বেয়া হ'ব যাৰ কাৰণে মানে কংগ্ৰেছৰ পৰা ৰিজাইন দি এনে বহি আছিলো তাৰপিছত যেতিয়া APBৰ
অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টি অফ মানে বড়োলেণ্ড হ'ল দেখিলোঁ যে NDFB ভাইসকলে বহু কষ্ট কৰি বা বহু ছেক্ৰিফাইচ কৰি জংঘলৰ পৰা বা বিদেশৰ পৰা আহি এটা শান্তিৰ চুক্তি কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ যি মনৰ আশা সেই মনৰ আশা পূৰা কৰাত কিন্তু ব্যৰ্থ হৈ গৈছে মানে UPPLৰ নেতৃত্বই, বিশেষকৈ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই আৰু বিশেষকৈ 17 বছৰত যিসকলে হাগ্ৰামা মহিলা দলেও তেওঁলোকে BPFও নেতৃত্ব দি তেওঁলোকৰ সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত ৰাখিছিল। আৰু বিশেষকৈ BTR চুক্তি যেতিয়া হৈছিলে, BTR চুক্তিত যি আশা আকাংক্ষা লৈ বন্দুক এৰি ঘৰমুৱা হৈছিল, ৰাইজৰ লগত আহি মিলিজুলি সকলোৱে হিন্দু মুছলিম ভাই ভাই হিচাপে চলা ফিৰা কৰাৰ কাৰণে NDFB ভাইসকলে অহাৰ পিছত কিন্তু তেওঁলোকৰ আশা আকাংক্ষাত কিন্তু চেঁচা পানী ঢালি দিলে প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বাধীন UPPLে। আজিৰ দিনত প্ৰত্যক্ষ কৰা যায়, আপোনালোকেও দেখিছে, সংবাদ মাধ্যমো জানে যে BTC বা BTRৰ যে উন্নয়নৰ কামবিলাক, সেই কামবিলাকৰ কাম ঠিকা ঠাকুলিৰ সুবিধাবিলাক পাইছে কোনে? শিলিগুৰিৰ ঠিকাদাৰ, দিল্লীৰ ঠিকাদাৰ, ডিব্ৰুগড়ৰ, তেজপুৰৰ, গুৱাহাটীৰ, নগাঁৱৰ, বিলাচীপাৰা, ধুবুৰীৰ বাহিৰৰ ঠিকাদাৰবিলাকে ইয়াতে ঠিকাদাৰী কৰি দপদপাই কাম কৰি লৈ গৈ আছে। আৰু আমি BTR বাসীয়ে বড়ো মুছলিম বা বড়ো আদিবাসী সকলোবিলাকে আমি কি কৰি আছোঁ, পেটত গামোচা বান্ধি হাঁ মেলি চাই আছোঁ যে আমাৰ উন্নয়ন কি এইটোৱেই? বিদেশী বনিয়াই আমাৰ ইয়াতে দপদপাই কাম কৰি আছে আৰু আমি স্থানীয় মানুহবিলাকে আজি আদিবাসীসকল অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে, নেপালী ভাইসকল বঞ্চিত হৈছে, বড়ো ভাইসকল বঞ্চিত হৈছে, মুছলমানসকলক আজিলৈকে প্ৰায় 23 বছৰ হ'ল BTCৰ পৰা আজি BTR চুক্তিলৈকে আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা দিয়া নাই, কোনো ধৰণৰ মানে যি সুবিধা দিব লাগে নমিনেট MCLৰ পৰা আদি কৰি কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা দিয়া নাই। অকল মাত্ৰ ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক কেনা বেচা কৰিছে আৰু সময়ে সময়ে বন্ধক ৰাখিছে আমাৰ মানুহবিলাকক। সেইকাৰণে APBৰ যিটো চিন্তাধাৰা, NDFB ভাইসকলৰ যিটো চিন্তাধাৰা, বিশেষকৈ আমাৰ সভানেত্ৰী অঞ্জলি দৈমাৰী বাইদেৱে যি চিন্তাধাৰাত তেওঁৰ যি মানে এই সংগঠন এই দলটোক আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰিছে, সেই চিন্তাধাৰাত মই একমত। আৰু মোৰ এটা বৃহৎ আশা যে আমি সকলোৱে বিশেষকৈ BTR এলেকাত হিন্দু মুছলিম শিখ ইছাই আমি সকলোৱে হয়তো সৰ্বাংগীন উন্নয়ন পাম আৰু সকলোৱে শান্তিত আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম, বসবাস কৰিব পাৰিম।